Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Da kajing lang bakat nat Ïalehkai Sports jang sorkar jela kami kelia State Olympic Association hagas ngi sajan ka khandai tri unai tung arjarar puar kala pelong ke State Talent Identification 2022 bala pentri kam da ka H10 Group Hamadan Sajnat Kabadan Hakasnong Mawkyrwat Southwest Castles District ha kabala sakilang da uyan Campbell u triple jumper u brayora ya katak maksiar negeri Australia da kabapen keng ya ka world record nadu usnam kat kendai spa prapo ha kajing krem kelap thai kubor working president joka MSOA wa John Karsieng ula penpa wajing songo e ka sarkar ka lerap bat kersyani ni kajing temu na ka benta banwat ya kirang bat ya kita Ïalehkai ki bakken sai bat ki bayadan sam ha ki kami Ïalehkai Sports Uyan Campbell pada Olympian jong keri Australia ula kentui ki Samla ki badan ka sab ha kajing Ïalehkai Sports ba kin sim kabu na kini kerensan namar ba kajing jiet ya ki redon sab kan long da kajing penan kam ya ki tiar ki bakat kum kini kajong ka bamenta kanang ba dupla ban sei ya ki bre ki bakken sai ha kerensan Ïalehkai Sports klam kanu jing lek siliang bat kajing lek bakala. Ready, go! Keep it. Yeah, good. Anir, one. Lebih apa dah two. Lebih anir one. Lebih apa dah two. Lebih anir one. Lebih apa dah two. But Mr. Ian Campbell, today triple jumper, today Olympian, gold medalist. Ini yang record tu, Olympian nadu kasnam kakandai sepak papok, Moscow. Dia lang bawa Alistair, the global coach. Dia lang begini kenhun juki. Dia kaba kinlek taksi kalau ka kecil trailang bakan Department of Sports. Ni aku beli yang sokar, contoh Chief Minister Konrad K. Samla, waktu itu Indo Sports Minister, di belah Kersian yang ni kerkom, di belah Kersian yang ni statistik. Kesokar bonsin ke Ongba, kumno minio yaki nong kumno banyak sei kisap. Di nak State Olympic nilai syong ni tiretai, baban sei kisap ni don kam lagi. Jika nak kibi ke baju sam ini di Olympian Australia. Tangha Australia tu ladon cek di internet palak hajar mut ke Olympian. Hak Olimpik kini dijok salpo medal sana. Mo di tip Olimpik India di job R mana ni new tu di job untuk lalu jadi kuben. Kini dijok salpo ke medal mangka sana. Jika tip lupa kamu berlek. Di kecil aja mu jadi kalau di tes di digital equipment kini di komputer di but kita sautu lagi jadi tes kamu ini komputer kini waktu cibit kalau manusia asuh benda nak bomere kini kita kin sebat lu ini kita jintau ketika 10 meter ladder run kita nak akan saka atau bagi habarkan sedang ke kompas drill but ke vertical jump kita jump hang tu dan tu kalau muka mat ni berak kini kecing marek kiwan automatik ke iPad kita tahu kena but kini kecing tahu ke arpung kita ke jemare ketai ke 10 meter ke jemare ke ladaran kini di exercise ke ba ke pertai kindong Ïalehkai ke ba di kinsadon gelenti di kini ki kenhun ki badan ka ki ba ya kini kecing start ya ki player ke ba pauna dia kebut nidon kelti berbesar gini kena Syaki Academy Syaki Ayu jong kepertai lingba ka scholarship let's say bak sarkar kan hab kerja mo dia lada don kena sebut ini Mawkyrwat katai Mawkyrwat ki betubit ting habra ami ki solution dei semla syong ni tak kata kadang ya ki je kan sarkar pun ban penting su mo dia yang mentah
kalong banginya solansar bat tes tik sarkar kam tha ban tes shwa tak khandiat wot mo south spa kat bayo na ko we district daka kat kum ka jingmi ni report ko bot hap teng biang man kasya MSOA and the Mawkyrwat government that we're so proud to be partnered with, and to be able to come out across the state and test young athletes to see if we can find true talent and develop that talent over time to become an international athlete, a professional athlete, and so on and so forth, using all our resources in our parent company, Edge 10. So we're quite honoured here, and I think when you'll see today with the equipment we use and the technology, we gather that data without human error. So there's no favourites, it's only based on pure performance, and then we do the data analysis with our teams in India, in London and in Melbourne, and produce a data report across all ages and by gender for MSOA and the Mawkyrwat government. About approximately 2 weeks after we finish our tour. So great to be here, great to be excited, and we hope for some exciting performances today.